cosplay कर रहे हो Ozamu Dazai from Bobo Stredo. attention well ngasi tawri se nungai bro kamai tawge acha bro Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ngasi diko koi ka Silchar da Otaku festival haina first time tawduri. Basically asi festival se anime ki festival ni ado da ngasi ki video sidi anime lovers ki di yam interesting oirani aduga aigi channel da ngasi ahanba visit tawbo oiragana aigi channel sibu subscribe tawbirumu mathang nungai ba no number content adum thagalake moina hair koi matungina ngasi ki festival se Bazantipur Ram Gopal Academy hairi mafum se tawduri aduna location se ka chalasi mafum da jawraga mayam da khanan jaraga mayam so video se makhatana gi minasi. Let's go. Hojik mafum da budi jawdore khara watli ado matek am makhong chali lambi amang lay se sige dum sige hajal lai hojik akhoi manung changa kamai tawge abse mayam jaraga mayam minasi. Entry pass hai tare aduna manung changasi finally koi manung tane mi miyam su yam lanare nangi maming hamta ai me story ko ilam dagi maluram ni adu ngasi ki festival si matang da kamai tawge nungai bro phaja bro sumpade dai ajure okay bade bali makata ba mayam dawjero ge mayam yang minasi Hello. What's your name? Sneha Sinha. Oh, I'm from here only, Vivekananda Silchar, and I have like small cute stuff things in online actually. Like as a small store, yes sir. Wow. Small customized store, sir. very nice. Thank you. Hi, मेरा मेरा welcome to Tariba. It is for good education. Yeah, love from one. This guy you have. One as well. I want to go like that. Yeah, it's my favorite. Oh my God! Yeah, are you pretending? आपका नाम क्या है? My name is Suprita Sinha. Okay, कहाँ से हो? From Silchar itself. Okay, that's your only collection now? Yeah, sure. Very nice. Yeah, thank you. Collection है.
tauge? Yeah, kay lamde. Okay. Ado nang kuno si mi masana self customize tawila. Kuno si masana self customize tawila. Yang pade. Yang pade. Jalan hai. दिशा घोष और कहाँ से हो आप? मैं नेशनल हाईवे सिलचर से। ये आपने सब कस्टमाइज किया ना? हाँ सब मेरा कस्टमाइज्ड है। वेरी नाइस। थैंक यू। ममिंग हमता आगे सनात होय अदुगा कई लमदे hologram ngasi festival se kamai tau kya nungai bro khaja bro koi di okay enjoy tau yin ra tapi na mamchala ya aduga loram dai da moi se lantern mayam anani adu su yam phajani mayam video se makata ni yeng minase Cái brother su mà sĩ cái có xe lấy khỏe cái này lâu nữa nó được gì rồi đây này lâu rồi năng kia mà mình làm tâm Nihal Singh cái làm đi nó ay Malugram tegi juga ngasih ke festival lagi nungai bro masa bro nungai jam nungai ahan manina Silchar da moi sih ngal le kam maga lantern han to copy tawni ko okay doi to minar se nam ke Rupankar पंकज कहाँ से हो मैं Silchar से इधर से और कौन सा रोल का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो Osamu Dazai Bobo Stredo वेरी नाइस थैंक्स आपका नाम क्या है मेरा नाम है बरखा और कहाँ से हो मैं हूँ सिलचर से। कौन सा कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हो आप मैं कोई आपका जो कैरेक्टर नहीं बस आउटफिट देखिए लग रहा है और एंजॉय कर रहे हो फेस्टिवल हाँ थैंक यू नहीं मम्मी हमता ओ विजेता कई लमदे नो धलाई July dagi so ngasi festival ngasi tawrise nungai bro kamai tawge aja bro first time मैं देखिए expectation di katang low itu sih nungai okay thank you we ayamba tinba hauna re almost ningpura mok lae koi gi last session je lantern hoi dore to na rusi jam phajani ayam video se makata ni ingpiu kei ming kau kya suhani kei lamdei no ay ro Silchar dei ato ngasi gi festival se nungai bro tu ngasi nang na number role play to win ase Naruto jam phajai okay lantern session ni ado hajik prepare tawri se khoi gisu lantern ani ka phangi do ani do prepare tawri se adu matung da view do myam chalaga myam video se makata yeng minase khoi lantern salai da she masi hajik nong chu chu rein tawri se kan le asi koi deep within here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one